Pozdrav sve moje ime Zlatko Strodanac, prvenstveno Vidimo se Zlatko, više svi znamo kako zoveš majku, tebe 50 intervjua smo dali za tebe, 100 puta ne prekidaj ovo, snimaj ovo, ajde nastavi dalje. Čekaj ću, ja mislim se ti kao možda posle možda. Pa, ja ću raditi sigurno sljedećih godina u Cukulu, ali opet kažem, mislim da je vreme, prestane se priča samo o Džakiću, Kakočeviću i Stošiću, te u smislu da se ne priča o nama, već da treba se posjeti malo pažnje i vremena nekim momcima koji tek dolaze tu. Tu imamo mi jednog sjajnog našeg druga Ćorovog, Krstić Igora. Šali se, pa i ja sam Ćorov, što se smeš. Da me vređaš iz luki jebo. Dečko koji je skoro počeo trenera MMA, ali eto ja odem na trening, od njega dobijem batine. Terzić mali u CDS-u, Savo Lazić koji se spreda sa mnom kako hoće, Stefanu Negučiću, mogu samo kažem čao i ništa više na treningu. Mislim, vreme je da se malo sazna i za te ljude. Onoliko koliko znate zahvaljujući Vasu Bokočeviću ili meni kad ih spominjamo, ali sad je vreme da od nove godine se malo angažujemo, da svoje kontakte iskoristimo tako da i na CFL i na sve regionalne organizacije ubacimo te momke da rade i da stvarno vidite kakav show i kakvu tehniku oni mogu da prirade. Evo, dođi vamo bre kad ti kažem. Koliko imaš godina? 20, koliko imaš godina? 22 godine, dete ima 70 kila, sprda se sad na treningu, radim i šta hoće. Vežba 10 puta manje od mene, trenera kod Kamenog, a ne, na primjer, ne znate za njega. Znači, vreme je da se malo terenijski prostor koji mi imamo, malo posveti njima. Ja kažem, ja da ću mi sad odim u senku, ja to ne bi malo, ja radim ovo zašto ne sam popularan, ali malo da prenesemo i to na mlađe generacije. Tako da to je to. Hvala tebi Zlatko, izvini molim te ono za početku, ali ti znaš moj i tvoj odnos da je stvarno specijalno, smo dobri prijatelji. Hvala.